Die bekende leeunavorser Dr. Philip Stander het sy kommer uitgespreek oor onvolhoubare toerismeaktiwiteite in die Hoënip-rivier. Dit volg natuurlik nadat 'n leeuwyfie, die bekende sakeman en ook 'n getroue ondersteuner van woestynleeu-navorsing Bernd Kebel deur 'n leeuwyfie doodgebyt is en die leeuwyfie toe van kant gemaak is. Maar Dr. Stander sê sogenaamde toergidse is besig om die protokolle te verbreek. Daar is voertuie wat so naby soos 10 meter aan die leeu's in die Hoënip-rivier gaan en daar is selfs 12 tot 12 voertuie wat dan die leeu's omring. En dit veroorsaak dat dit hulle jagbedrywe, die leeu's wat dan nou die prooi moet vang, soos die springbokke en die gemsbokke en die volstruise, wat deur die dag daar by die rivier wy, dat die leeu se kanse dan nou verspeel word of versteur word, want al hierdie toerisme voertuie kom dan nou in daglig daar om hulle heen en hy voel hierdie sekere toergidse werk nie saam nie en doen net wat hulle wil, ondanks die goeie samewerking tussen die lodges, tussen die toerisme operateurs, is daar toergidse wat wel hierdie protokolle nie gehoorsaam nie. So Carlinel is 'n 11-jarige meisiekind van Gobabis wat een van 6 Namibiese atlete is wat gekies is om in Amerika te gaan deelneem aan verskeie atletiek items en verskeie atletiek kompetisies. Ons volg haar storie al vandat sy 6 jaar oud is wat ons haar die eerste keer sien skitter het by NAPSO atletiek byeenkomste en sy het regtig nog net verder naam gemaak vir haarself. Daar sy gaan verteenwoordig nou soos ek gesê het vir Namibië in Amerika en ons kan nie wag om te sien wat sy daar bereik nie. Die voormalige minister van Werk en Vervoer, John Motoroa, het ook 'n toespraak gelewer tydens die hernoeming van die UNAM Campus straat in Rundu na Dr. Samuel Mbambo straat. Kom ons gaan kyk. It was the same. So in as far as the official opening of this road is concerned, we declared it on the 14th of March 2025. Today is now the naming of the road. I fully support and indeed agree with the content of paragraph 2 of the invitation letter, Deputy Mayor, the letter from the Rundu Town Council dated 13 June 2024, which they sent to me. And that paragraph reads as follows. That's what they said, and I agree with it. Quote, the renaming of this road represents a significant milestone in our collective efforts to acknowledge and celebrate educational development and infrastructure progress in the region. End of quote. Die Statebond se sakeberaad is ook in die hoofstad gehou. Kom ons gaan kyk na hierdie beeldmateriaal. This is a platform for action. And you, the business leaders, investors, and entrepreneurs are at the center of it. The Commonwealth is a living system. It must be the network of trust, the driver of opportunity, and the home for ambition. Where global trade stumbles, we must lead. Where others close doors, we must open them. When others speak of risk, we must speak of possibility. Our goal of $2 trillion United States in intra-Commonwealth trade by 2030 is ambitious but can be achieved. To reach it, we need to build confidence. We need to break down barriers and bring new actors into the conversation. At the Trade Ministers meeting, we will challenge our leaders to expedite their ambitious industrialization agendas
in order to expand consumer markets across the Commonwealth. That is the pathway to our shared prosperity.